Kajing ngetuk kana sepang arngut ki kentai ki baya iet peralok ki badan la kajong kajing iet. Don arngut ki kentai ki baya iet peralok bha. Henry wat la ki iet peralok makana kajing mut sing perkat jong ki kam ya day. Kini baro arngut si peralok ki kertang. Kawai kasabika kawai pat kanansi. Kasabika kasngutenat ban iet tangya kajing iet. Henry kanansi pat kadai kaba iet tangya kaspa jongane kapertai. Katpa danyat kisngi kipor. Baro arngut si perlok liya thok no. Henry kasabika kapoya thok bat ubriu uba iet tangya kaspa pertai. Katba kanansi pat kapoya thok bat ubriu uba sngutenat tangya kajing iet. Kasabika kakot iet ya ulok jongka da ujak. Katba ulok jong kanansi ukerteng upiyus. Kanansi beulok kia syong la ka jong ka ying. Ulok jong kanansi utrekam office. Ulok jong ka ube bhaya kapor. Tang sulawai na jing tray uwan bet sying direct julet kai shano bat uiet bhaya ka lok la jong. Ulok jong kanansi ulet tray man la ka sngi bat uwan haying ha kapor henriu bajejan mit. Kalok jong u ka ong bay ja ulok. Balay piyus pi wan kloy haying. Balay pim tray extra time ha office jong pi nang ban kamyo bun ka Pisa. Upiyus ula ong ni kanansi. Kalok jong ki wete ki kwa ba ulok on wan kloy haying nang ban yo ya kren ya kana bat ulok. Pi pa ta ka jaka ba pin kemen bang lawan haying dang kloy pi tnum pen ban pi kwa tang ya ka Pisa. Kalok jong u kalaong. Khlem ka Pisa te syano pi kan long. Upiyus ula keli ya kalok bat ulaong. Pi kamla ya ngane kamla ya ka Pisa. Kanansi kalaong. Balay piyus pi keli kumta. Pila tep banga kamla ya ka Pisa ro. Bat nga iet tang ya ka Pisa. Bat kanansi kalaong biang. Piru lada pi iet ya nga. Te pi day ban penbiang ka Pisa. Ulok jong ka ulaong. Ngan penbiang ya pi na dong syadong namar nga iet ya pi. Katba kasabika pat ka iet bay ulok. Ka Kwah panya syongkai panya kren manya kana bu ulok. Henry ulok jongka pat uwan na jing tray jong u khandai baje men miet na lor bat kati ki jing di bu aj. Kasabika kala ong i ulok. Bale pi wan slam kata-kata. Tang banya tu ba pi wan miet ru omlong se ban syukol yang a. Ujak ula ong i kalok. Balay, hap daya tu sa iya pi banga wan miet haying. Pila tip ong i kakam business jonga si pang hap let syano. Kalok kalaong, day kataken ka jing ya per jonga bat pi syube bay tang ya ka Pisa. Ngam Kwah e ka Pisa sibun. Tang ban biang malum mala kala biang yangi na marangam Kwah bangan duno ya pi. Ujak ulaong, ngadan bat pi hite kemi, ngam net hiru syai light haki kam ki jam, bat ki ne baro ki banga tray day na kabenta jong pi. Te kalok jong u kalaong biang, ngam Kwah ay jak, to pelat porlem na kabenta jong nga. Ujak uong, pi day ka kentay kabaya per bha bat ki we pat ki kentay. Kalok jong ki we ki Kwah ba ulok un bha ka kamay ka ji ba un wan ra Pisa haying. Katba ma pi pat pi Kwah banyak kren banyak kana bat nga. Pi Kwah ru yang nga bangan syong bay tang haying. Khlem ka Pisa pinnem yo ay ha ka chuk ka ba menta. Kasabika kelapan pai ktin biang ya ulok pat kalaong. Kam mentoy kata ka Pisa jong pi ha ba ka jing iet kam don. Si sen ka sngi kane ka Pisa jong pi kan sa penya klat ya ka jing ya day jong nga bat pi. Ujak ulet no sa kamera namar uthaj pan sengap ya ka jing bun ktin jong kalok. Ujak masin poya kamera ulah tia no jar. Katba kalok jong upat ka yam bro simit namar ka sneusi ba ulok jong ka ukam iet ya kaspa banya kalok jong u. Kasabika ka Kwah ban penut por ba ulok Henry ujak juplat por banyak kren ya kana bat kalok lejong. Ha ka step ka babut, kasabika marsin ki na jing tia ka pech ki kamera baro baka wat ya ulok. Henry ulok jong ka don syu haying ulalek haki kam ki jam jong u. Kasabika ru kami na ying ban let syayo. Kasabika kanya hi ka kali. Henry namar baka perkat palat ya ulok kalakum selat da ka kali ka wey ka briu. Kasabika ka hiar wut na kali ban let ajing rap ya kata ka briu. Henry day pen ban da ka parlok jong ka kanansi.
Kasabika bat kanansi klaya kemenlang bro arngut klaya kedop iwe namar bakim ju ya kendu isyu. Kanansi kala ong ka perlok. Ani kanete ka phu ka ping bha balai layok pom tim ne. Kasabika kala ong ni kanete kanang bha ban kran balai pat penduk ya ka jingkwa pisa jaka bakan keli ya nga philong kumno pet penban ya ka jingdeng siar jonga. Kanansi kala ong ka perlok. To elak biang nai kran lut re yalet kai no haying jongi namar bakate ka sngi kha jonga menta ka sngi bat ilok jonga ru idon haying. Kasabika klet kai no haying jong kanansi. Katba kasabika kadang shongkai bat ulok jong kanansi upiyus. Upiyus ulak ong ya kasabika ba pide ka parlok jong kanansi to yotu lamse yang bangan I give ya kalok na kabenta ka badde jongka. Kasabika kala ong yu upiyus. Ai da kanu ru enle eyu haba ai da ka jing it. Upiyus ulaya tu ha kasabika. Maka nansi kam junget ya ka jing it. Ka kwa betang ya ka pisa. Banya nga ulok ru ka kamla ya ka pisa. Kasabika ru ka tip baka parlok jongka ka kam iya ya ka pisa banya kibriu. Bat markum tahi ka nansi kelawan raksha ya ki baro arngut. Upiyus marbawan ka nansi ulabat na kakti jong kalok bat ula I give da usentiu bat kawai ka frame dur bala bu da ka dur ya thok jong ki ha ka sika jong kalok. Henry ka nansi kala ong yu ulok. Pite piyus pim don jing kala pishikwa bet ban let romance. Haba usentiu don ha pelau ying ru pidang I give da usentiu. Haba yang ngaru piyo iman la kasngi bat ngaru ya pi ngayo iman la kasngi pidang I biang na ka dur la jong. Balai pimut pakit yang ngaha umet ne. Upiyus ulaong nga aya pi da ka jing itu pimso kemen se ba it. Pishukwa bay tang yang kapisa. Balai pimso tu se ya ka jing it jong ngaya pi. Dangam dan syu mga hang ne pertei te pinsas nyotu. Kalok jong kalaong jing it ayu kata. Ani pi te om judon pisa. Ying ru syu shong wai. Tangki jan ba bharu om ju yok thiet watang sisin ru ngam judon ai. Nga kwa ban imrus pa kum kiwe ki kentay om kum mga bom judon ay yok tangka jaban bamhi. Kasabika kalaong map yang nansi ngam dan hok ban kran haka jingyan day jong pi arngut tang ba ngamla ban susngap ya ka akor jong pi. Nga hap ban penkran lem ya pi kum ka parlok jonga. Balai haduk mentaru pimdan ka jingkela pishukwa bay tang ya ka pisa haba pila yok ulok uba it hok ru sak pat pidang don kam. Kanansi kalaong pim tip se sabika ulok jonga jupen tiet ai yanga. Upiyus usngeorem yelade bat ulet no sa jing tray. Kasabika ru kami no na ying jong ka parlok ka wan pai no sa ying la jong. Te ha ka we kasngi kanansi kalet chayo bat klayo I ki jan ba itena thayo. Kanansi kalet ya kran ma ki try dukan bakin Shah ya ka bakan shimram ya ki jan ki nep ki tiering tirsem. Bat ulok jonga udai batre office te unsawan siu ulok jonga enda ulayok Pisa. Ki try dukan ki aya ki tiar kitar haka nansi namar ba ulok jongka udai ubri batre office te kim don jing tiang. Ka nansi ka tit ki jan ki nep ki tiar yang tir sem bat bun jaj. Ka bai tiar kalapoy hadu sanpau hajar. Endala de ke pormen miet ulok jongka ulawan hayeng. Ka nansi namar ba kelas ngokmen palat kala kedub ye ce ulok jongka. Upiyus ulan lingo ya ka jingon keduk ye jongka ya u. Kanansi kala ya tu ha ulok baka let shimsha ya ki jan kinne baka tiaring kiar sem te salet siu enda pila yok Pisa. Upiyus ulas ngeusi namar ka lok jong u kala let pensya ram shibun hadukan kibriu. Upiyus nang yok tiak syu barok shimit uperkat ya kata ka ram jong ka lok. Dap shite yau Namar ba upiyus pat lap ba yok Pisa kinong ai tiar ya kanansi kila ai pulit ya ulok jong kanansi. Ki pulit kilawan kem no ya upiyus haying sa jong ki. Kanansi kam ikusla watla ulok ula syarak no a ki pulit ka im kemen namar ka yok tiet ya ki jan kinne ba itenat. Dap arti yau kanansi kat no ka sngulong marway haba upiyus don haying. Kanansi ka kenmau yu ulok pakat no iye janga watla umde ubarius pa makana. Mentang nga syong haying marway kat no nga sngaw kenja.
Kanan si kalit panjing yarap haka paralog jongka ka sabika ban let pelat Khlem ya ulok jongka. Endau pius ulawan haying. Kanan si kalapan map ya ulok jongka bat kalaong. Bangan syongan sa ringkat bat pi la piduk ne ruspa kamper mentah ngalarai tang bat pi. Paralog piang sotenat ne ya kicing ya tuk kana jonga. Lada piang sotenat sengoba like, share bat subscribe ka channel bat share comment. Kublai shibun paralog ya ka jingkersan jong pi ya ka Janai story channel.